sitwa yakwa yivo ngainu wandikite ivukuni ya thayu sitwa yakwa yivo sitwa yakwa yivo ngainu wandikite ivukuni ya thayu sitwa yakwa yivo. Kilungu chakele ona meko maito memadhuku mono mematwae kwa Yesu madheawa onde nondo nonda vasyayu kanangoi sito ikathewa taia nimwovosya waito sitwa yakwa yivo ngainu andikite ivukuni ya thayu sitwa yakwa yivo sitwa yakwa yivo ngainu andikite ivukuni ya thayu sitwa yakwa yivo kukwangaine koseyo kwekwambeko kondi kwena cheni kinene cha udheo wake ola omwenda Yesu ola mwana wangai oiku ya itune sitwa yake yivo sitwa yakwa yivo ngainu andikite ivukuni ya thayu sitwa yakwa yivo sitwa yakwa yivo ngainu andikite ivukuni ya thayu sitwa yakwa yivo. Asi atewe yoba ivukuni tha osea kilungu cha mwanza ni kilungu kina misoa 16 na nendo somo yonthe misoa ngene no mondo mabuthu alama twelete umunthi ithieta andu mangai mabuku amwingi sinilo masoma ndi kuona na vitu kabandu kana na tho chande to ndo ndavisionesa tusome itwe mwambani kana ngai atwekenesa na mbethangu ni mana monza na miongo nana kilungu cha monza maandiko mangi imiasata ila nenda kuvosya Israeli nivo uthuku wa Evelaimu ukumila na uthuku wa Samalia nundu nimeka ukengani na ungei nikilika na okay nundu nimeka ukengani na kingei nikilika andhini na nguthu ya avutani ichana ngilanza na matiswane yango nisio kana ninilikene uthukuo wonthe yume komo ene ni mamathiululukite membe wa uthio wakwa na nimeotanithia musumbi na uthukuo na kutanithia anene membe usumbini na mobungumo onthe ni ilalai mailieta iko la tikitwe ni muui wa mikate aeka kukitanisya mwaki kuma ailitia ngombwa kubika waimba mothenya wa musumbe waitu anene membe usumbeni nime waisye na moti ya wambinu atambukise koko kwake vamwe na kakanya nundu ni maseovetie ngosyo ta iko ivinda thila mobesye muui wo wa mikate nukoma utuku mwima na kioko ichaka na ta itwikisya mwaki onthe ni avyu ta iko na mamina asilimo asumbemo onthe ni avaluku na bati umwe kati wo wingaila. Verse 8 Evelaimu nake nukwivulania na ngo syando Evelaimu ni kamutu
kate kaliole aini ni mamini tevina wake na ndesi mbuisi na va wake na ndesi na ngathio cia Israeli ni kusia mbe wa uthio wake ni kusia kana mbingi na ngathio cia Israeli ni kusia mbe wa uthio wake indi ona uwonde maticokete kwa Yehova Ngai wo ona kumumantha na Ebelaimu ailie ebue etumanu thite na umani nimekaila Misili ona maenda Asuli ila methi ngalania kitei chakwa iolo wamo ngama thesia nthi tanuni cia yaya ngama silela otondo ombano wo wiwite wo ni wo nundu ni mandiye wanangiko ni wo nundu ni mbitanisie ona kau ninenda kumobosia indi ni manene mobungu na matia ingaila na ngosio indi ni makathame mokomoni ni mombana kondu waliu wa mbangetha na mbinu mbithi ni mangendea ona kau nini manyithitie oingi ona kau nini manyithitie na ngekia moko movina indi ni manzwanea uthuku ni masioka indi tikwa ulawi yulu ni masioka indi tikwa ulawi yulu mailie itati kana itati mailie itati ngisoma Biblia Kizungu yasia a broken bow utamu tuliku. That is how it is translation. Ku ni masioka indi tikwa ola wi iolo mailie itati anene mo membe usumbene makaba lokwa na obyo nundu wa uthatu mwai wa nimesio ukedhiwa kuthekewa kwo mendhe ya Misili na Yehova nathi mendeto siake pape mondo atatu makoneti andu ama Israeli na mondo asoto atatu kani momile kwa mituki ondo wambe wasoma verse 1 na 2 nikana mo ene na dhuku ni madhukite ona ko Yehova no manda kumeka nesa kandungililo mso wambe ila nenda kubosia Israeli nibo udhuku wa Ebelaimu no Israeli etungilila oilandwa na masitomeke bavukani ila nenda kubosia Israeli nibo udhuku wa Ebelaimu ukumila udhuku wa udhikata uyumila no udhuku wa Samaria no capital city ya Ebelaimu ila no yo Israeli. Praise the Lord. Nundu nimeka ukengani na kengei nikilikande ni na ngudhu ya butani ichana angelanza nuko na undo mathukite mena kwatha bakwingi ndini nimekwika ukengani kengei nikiulikandini na ngudhu ya butani anangelenza ni kwa sakana ngalisio onde ni adhuku ni ou na dhasia na matisu wani yango nisio kana nililike ene udhuku wao wonde yume komo ene ni mamadhululukete na membe wa udhi wao wakwa andukweka udhuku timu nokweka udhuku takulwa kananga ini wiki tata ni wene. Praise the Lord. Kweka udhuku no udhuku kwana ngika no kudhuku kweka naino chao no kudhuku lakini kula ola wasia wango wathela wesa kwithona ndu kula kananga ini wiki tata ni wene na ni wisi na kana no kamasilila undusu ni wathuka ngamuno mabua andweli mathikumba na kotini na umwana uwezi no ukengana lakini athilitia oba unanginya mwiso no wende kwikata no wende ukengana yuba utoke kamba chatene chakwa chichalika ubongo balika kithito nundu kithito kikwata mundu lo no ukengana ako muthikeni ni wetoke ndana weti othingi kithito chaingwa kebo kuingwa kondo wa mundu la wakengana tio na ndo sao Mungu kamitumba nyonde
kithitu nikia wabasa mundu kiumo kisova wani mundusu musovya wa ithitu na kithiki wasindu isani endeni wacho na nikimena wa kamba matene ni makiki ya muno nundu bala chathi ne bethe wayua ku chakiatia wa bandu kithekane ayu mundu kwenda kwinga kithito nundu likindu jelo manikane mbaye yonde mundu mwene waitwe asu elimena mathina ta mubaka ni moka asu muthina ni cia mubaka wacha wa mionda ni moka kana muthina ni ayulua wanangi kuoneka vandu kana wo wanyu wethe wa vandu na yu mundu usu sova cia kithitu ailacha ku kwasa ngungani kana kitini papake wanika na yete na mapinda mweni mwendo wa muthina mwima na yete na anasu elima longama meme sambali alasia ayosa mutina iko na kila kithitu wa ezo mubaka wa kondu bikitaba ba kithitu kiki kata kimbo wae ndolonge alasia wa eliwani na kenga na yulo kusi wako zo kusi wako wo bungu kithitu kiki kata nyena muzi wao azani wane na ula wawo kithitu chu kiki kondo kinezwa wa kenga na nikio kwatia kuni metela na nekwani zambo zele lama kenda tweteleo ni dhanda tu ikabikai tuise usumbi wili hata na muzi ula wethi wanambanga wimanika ula ungamie kondo wa muzi niwo na kenga na mubaka witunga ula chao wende kwelwa wenundu wala kwa u ni muthela na kithiwa ndu ni andu ima kwate ania na kituko kula kinae hata iwe yoba kwanza mwenji kwa na kithutu kithuku kwa ngai nondo kiuma kilunga ula muthuku hiza kike wacha mutuku chama tukwa ekatukite kwazia hii tamu missionary ula woki na atwete ubona atu yakigamba tonde ne kithuku lakini wa woki ezwa kithitu kibo kondo akwana ngaula muthuku ona mundu kwingia kithitu we mwitikini otana akengana ndo elokea andu na akengana ndo na dhamya mubakai praise the Lord ndo elekwe kata na by the way usumbe mwanye ndo ngama satani ndesa kusovya kithitu cha kwana ngandu make edha kithitu kiboko ndo okanya ndo athuku yese satani enda kwikanya ikenda vekwata na niwo ethewa ukengani ethewa chao kwa akamba ni matati toke kakendo musungu wachoni na chamu telemanja lakini ngona ngai ayobo kumukamba tona ona athema ito mutona kwasa matheno kusi wangai ndo kithitu chucha yo kusi wangai wiyulu wangai siba sio ndo usuni ngai ula wachao waugo mandiko mangi emekwasa ndo kamukosia mtu wa kundo te wachao huyo kithitu chatumika kukwa kukosia mondo ndo te wachao ndo wango hata iwe yoba ndiko mangi imekwasa ndo kakengani ndo kalala ndo koye kithitu chatumika hapa nikenda ithai wakengana ni wola na ni walala kiyo kwatia kiyo kwananga but idea is this what to solve kithitu ni niki as want to ethical ndunene ula wawo oyombola naisha akikwana na missionary witola wo kiendanze na atapia kana kithitu ni kithuku twende yoba mwitikili jo bakinda cha to bakinda kithitu inde we beloke kia acho ando ama Israeli ningona titeta bae na kithitu umo na manena undu mendo nena maibuta undu mendo buta mayula undu mekwenda kuya na madhananga undu chao mekenda kwananga isu niona ile yambe mo ene na thuku na ya keli yovo verse 3 nimeotanithia musumbe na uthukuo na kutanithia nene membe usumbene na mobungu mao okwala isi ngidisoma okwala isi ni kwasi ati paina wasia wa mwathani wokanya anene membe pai wasia wa mwathani wokanya anene mechao membe pai wasia ta wa Nathani ola wakanise Davidi pai wasia ta wa Elia ola wakanisie Ahabu andu asuo nde mombana nikenda makathe musumbe kala chao tene na chao na tene na no kweka chao nai na momeka unundu nimekunikia abo
na mathina mbathi cia ndai yakwa nene membe usumbini andu athe mamutiye ngai ona pai umo mantha ngai ula withayo ate we Yehova. Na undu wa katatu ikakwithiwa asumbe maimakana cia na tongo imembe usumbini maikana ua. Number 3 ni mebulania na mituo ya mbai ingi. Na mbai lasa wetwa ba ni mbai ya Misili nengetheta wa ya Asuli. Na mwana webulanyamo ona utheithi wa ngaisa mibwana no niwika hata no thaitha. Verse 8 Evelaimu nake no kwibulania na ngosi ando abwa kamutu kateka aliule ona chabati uyuwa chabati na wile akwaliula we mubyengali liba elengiti chao timbia abwa au aeni ni mamini tebina wao wake na ndesi aithukisie mbui siba na siba indi we mwene ndao majete kata ndao mana kai kula kuibulanya na ndo wao onde siende oda munda waku indi ndo mana kana no leka mundani wako na ngazio sasa leli ni kusiambe wothi wao wake nondo wanangiku wake na kuibulanya kwake nukona muzina jao na muzina na dhona tawende nesa indi ona uonde matizo kakwa kwa Yehova ngaiwo ona kumumanda ethukisie. Verse 11 na Evelaimu aile ebwe etumanu thete na umani nimekaila Misili ona nimaenda Asuli ni kwazakana nimekwatanise na mbaisiva isu na ngaisio cia mibwana no mene wana kikola ukuka lakini mati ukuya nondo mwene ni mathuki tengoni sio ku ona uthuku wa mbilila cia na umundu mwene na nondo wakwenda kwithaka kana kwiliuna aikwa aitha mutongo yola wikisioni are we together ato mukania kana kwikata kumolonga na indi kwa bau ni webulanya na ndoma mbaisiva mbayingi na kwibulanya kuli kumwete mtao mathina na modhuku usilo wa wandu wani mo sia. Verse 16 ni masioka indi ti kwa ngai ti kwa ulawi yulo waonde usu ni wengai na maile utamu tuliku wangelekani ezukisie mokanyo ne atatu anene mo membe usumbini makabalukwa amaitha malika madhaba lucha nene men na nene men meka tukane mabalukwa nene mabaluka na madhaminwa ezukisie na makabalukwa nobyu nundu othatu mwai wa nimisio no mo makananga atongo imeba malaa malunga malaa matethia ndeto sio sia kumakatha ngatho cia chao cia mana loso sekata cia mana ngachika ba kukania kulunga na ndo mailongeka lakini ndeto la sio onde wa manengete cia chao cia ugo ni cia mana nga na indi ukethewa kuthekewa kuo mende ya Misili kube kuthekewa andu ala we kaila na we bulana sana mo ai makao thekea ano kanyo kundu kutatu asumbe mo manangwe mo mayanangwa ndo akeli makathekewa na andu mamba yingi ala mabulana na chao na maimeta mambezite. Praise the Lord. Mundusu wandilikanya kindu cheka watu sukulu manake no kwenda kwikwatanya na aume mai lovi matheta wa mayoyo moka mivuto ithetu ku mathoka basketball na mubila na wewe waishi shambani wewe umete shambani wenda kwibulanya chao na mwekenda wone kaita wewe umwe wao na kuika mundu asuo ndo mana utuku no masoma ndo mana kwa chete neni mamu kama gekata kula mumela ndoni mbasi na mayende yakuta itila wala kana nonda maisoma na kwa chikata ndisoma buzeka mutiani KCPE kana KCSE uyibaluka na mwema beta na yunuwe modeke watindana ito tese kana nyetu evangete maikweta ndia na yuso usilowa kato nimo ukawona una medho makuwa mwema undosu ulia neatha yune wako koteki wia kecha chacha tumaniswane ya mondo atatu nitumine ondo wambe sisi ondo silekali itu kana ndia itu dhili
makosokoso amuko na Ruto ayiwetaniwa na mona no sumbe wake ni mukulia na mo ando mekaba kuye ene nirwan na my issues na jao inamo na mabinda mwe tuimona nesando neito tuiliata otake cho kitu mitumwene nikingei nono neito tuichao tuingei tumweta hasa neito tuichao tuimahasala ni mubena neito tuichao tuyabena yi unatuimweta Zakayo neito tuichao tuzakayo umana tuzakayo yo nondo yu mudhinomo tuivitokana tunapitokana na mondo numete kwa sambi hasa kwezi atwapitokana nake onani kwacha na twambi sukulu nisioketo na kuwa ni mutume umwe wa kisiokiki twena mota nake kweta siana ayu hani imagine twapitokana na mondo to manakana nelo ni wanga na kio cha mota cha mutina kwoko hasa kwezi mundusu eva no kwenda no kwilicha akimweni mota na lanza niwe kwa chao na yuno kwenda chao mbesa aiwe uzuti Zakayo. Tumefika hapo na ndunimo mandhe tumi kenda makwate mbesa okwa chao okwa mituke tuyadhuku Zakayo aili hata ilio na yu manati na Zakayo eva emudhuku eva uone wawago na akeni wakwata na namba isiva ingi tamuingo na nuku mewa ondo mekwenda nokweka nondo wenda chao mbesa ani ukulia hii asuma mwingo nimenda ni matwende yao sio makoka makasia hii na uni mekete USA ninekete makasia etu alame kwendo nengwa ndawa nondo mati kweliwa mena wetu medhiwa mena ome manengwe ndawa nikenda wetu wikata udhele na ome udhikata ne manane ngawa ndawa sia ome wetu nondo nisia goba nise tungeania ene mana anenga wenda by the way na mudhiwa mwiki hata ndekali ni mana weta manewa meke hata avile na madhuka mitonga ndawa sia ume hormone sia ume undusu ukoze tuni andumacha mamwingo na mena ukumba uile tausu nundu Zakayo ni wozi mbeze siao Padona madhambi ya kuasia homosexuality ngeisi na madhone kama madhangoni na lejo ni madhiwika ona TV ni madhika hata na paimo ndo ukulia ndo pembeza nengane sichao ku mbwini likile mondani siela bala asiela na bala atoyo ukulia mbwini likile mondani I guarantee you zimeingia kwa shamba na kumeharibika onaume mundu madhasa ndikwi wanina ume wako ubetwe ni mundu moka na dhambi otonwa chao yi na vaini daktari ndendakata kakule pepa lama leo thini kana mato ndenda waisu na wona wisi kana undoni muthuku thiti le nunaku wa tetano kwatwa na nubo home azumenda mbeza na vai la sikenya ito eti kuna ila musaizi mungozi uke kana mongele mbeza sio sio na meka i compromise mbwini niliketa mondani kusuti ndo muthuku iso ni mondo malama ende silikaleni kwa tukule kanisani ani jina wata wako weta mondo ala onyo mwisi na pasta ni madhabi ya muno ana mwisi ndo maili tio mwisi ndo maili mzezi hata na mwisi tio mwisi ndo maili na kama naka nani kudhuku kana mabasa ya madhuki yodhiwa ndo madhazi yai ona pasta no Enewe umadhazi ninyi mnasahau kuwa pasta ni binadamu na ke amutete ya pasta emokwate na kipiti chao kuna ke no binadamu ngia sasa mapasta ni binadamu kama sisi ni mahasla hata wanatafuta pesa kama si ni kwa zakana ila tu bodhiano na moto nenga mbesa sio ni biashara tuendesi kuna mabasa meka joka ni mazo kana mo ashiriki maili hata ate weyo ndia muta vya kana pena motongo iwe bandu mbe
wanengiwe sumu na akoma ICU nela wathimiwe na athimae wana sumu unekiwe leuni umunthe twe athinza mani ndaisa na mana ege wasumu ebo obisini wake tikundu mandete kiboya ona tikanisa ni kwake nibo obisini weba na ndeweka enandu angi obisini weba kuhusu neke sumu no woneke enandu amwe lakini bai mundu wetikala kwekata no nikithono na tuyo hospitali obisini no asali no yeba watu wana mituke na yu ila wona mundu a watu wolu tu ili twileu niwe lokwa ni chao ni wia kene kibela kioma kana imbaza sikata sio ma kana ondo ono okulu abando lakini be mundu utekada sikata ekulu na yutu bikete bau na natwa kuna iswe tondo mama wako na iswe eneto twili hata twili sisi ndo twika amesi ni kwito anizo ndo waweta inya PK ezema otondo bolo wawetie kuishi ni Yesu kufa ni faida anakuji sasa uweta ukikuwa kikunikela sasa cha utembelea mundu kwenya pikeni na uwezea jinsi uweta hata lakini wale na bigema nazi yeye akambezia ni mwa ambezia na mitoke na ndakandinde zivitali na ndo makwa nuko mananyuluo madhalati mo mambe modhala ate weyo nongi madhina ane mekata ni madhala ate weyo na yu asumenda apekalande no nenge na madhikale nondo ni mamienda mbwini likele mundani inakula huku na kule tena hawatambu maana wao wenyewe wamefungwa macho yao ni dhambi za nani zao na madhaidha atongo ina maimaka dhanundu nimekunikia ba na bayo kanyo wasia wao kanyo kana wao lunga musumbe wiba wala wekesioni wao ndatuibiete. Praise the Lord. Ete susia ukanyo itu bikie na itu yania esubie balawe na subie utangio wako ni batoneka ni utangio usutumete Kenya tuteza na madhina yoba aidhea kuma itune akusie eva Kenya ni woki udhukula webo ni wawo ethe alunga lukisioni na kondo walunga luasu atuwesiembua kondo alunga luasu atuetenge danzeo ala se na ala dhuku maileba ani boda yoba ono ulunga luaku na aiso byasiana sya kukula sundese itikabike kwana ngikapamwe na alama chao na alama ande na ila Yesu Kristo yoka wakanondo alunga lwala makedho amedhayo makedho ameabudhu muno ikakita kumetana na kumatwa yani na kuonzia ikata alete wana ngiko wake ngenda tunatutethi muno kondo akuyumbanisha kuka kwake tobodhi osanguma na ngatho na witai watene na tene ngayolawe no obo musio kondo andu mako twasangelekanya kuma andu ma Israeli andu asuma ambaye ya Belaimu ndo aisu ya Samaria twetunge twetikile na isi tunatuyumbula atuima na yoba kukunanga na kukadha usumbe mudhuku ithiene tuteko isisia na mwatongwe tutoa makanya na kumasilila tunenge ueno mani na unyau yoba tukaongamana tuikanya udhuku nongi yoba nikenda osilulo wako wambe uwekalia tukatwete ibindani dhetu idhayo tunenge kudwa kilima wondo tunenge kwedwa tunawia tunenge ukumbao twetane na modhuku matoke ye yoba atongo aingi maitu ni makompromise te utangio kana ulungalu na matuma yoba kulike kanisa ni mbui sia mithemba na siananga munda wako ngayuito sila baya na ba na ono siene na uweke kanikwethwa kilimako mwekeone ni malelete muno tuweke kama vinda onde ala tutume awani mu maitha tu compromise olawo na tuisi ya olawo wo kwende anambe tuwete itaithie na those nguma na ndaya
nundu ukanyo waku nitwenibia twenda ukwendeasya tutikatwike andu ala ngendu mata usiokea ithe nitukusiokea umundi katika jina la Yesu Kristo. Ni mubyano ndu nitwabonoka toke bandu mbani yaku twasye twiwiyete ina tuweke musumbe witu twiwiyete ina tuweke na ukanyo waku wiye basa na ito Yehova itunge kondwa utwananga tunenge mbua ipitani za ona suwa kondo wa getha yitu ngai musumbe munene ona mbeza tutolwele kondo wa mabata ala ondo tunamo athima siana situ na netuki naibala baseo bakutuseo beisye na tuyeva sana maitha mekatululu tiche na kutwananga hela ukanya ala thuku Yehova tutange na ukanyo usu tutange na tuikenesa izo senda ya na nguma tene na kutunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Sema amen.